سلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در اساس نشاندادی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بنیاد انشاءات جشن با مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تحت نظارت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن قرار دارد. با مقصد سزاوار استقبال نمودن 35 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات پنجکن تدبیرهای آبادانی و سازندگی بنیاد و نوسازی‌ها عملی می‌گردند. از جمله با این مقصد ساکنان دهه روزی آبنوک جماعت دهاتی یوری عزم کردند که طریق حشر یک مکتب معاصر را برای آینده درخشان فرزندانشان بنیاد نمایند. با اشتراک رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و پیران روزگار دیده دهه برای ساختمان دبستان نو سنگ اساس گذاشته شد. با گفته ناظر منطقوی شعبه معارف شیخیموف بینای نو در مساحت نزدیک 9 ساتق ساخته شده. آن از یک آشیانه و 12 صنفخانه عبارت بوده. برای فراگیری 400 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. ضمن صحبت با ساکنان رئیس شهر پنجکن از اقدام صاحبکاران و ساکنان دهه سخاوتمندان که بنیاد تعلیمگاه را مبلغ گذاری میکنند و آن را طبق لایحه با مصلحت متخصصان با طور حشر بنیاد میکنند اظهار قناعتمندی و سپاس کرده شد. باید گفت که باشندگان این دهه به وضع آب و هوا نگاه نکرده همه سرجمعانه متحد شده به بنیاد این دبستان مشغولند تا نسل آینده در شرایط معاصر علم تحصیل کنند. با گفته ساکنان مکتب پیشین دهه هنوز سالهای 70 قرن گذشته ساخته شده بود. دیرکتور مکتب یک تدریس مرزیارزاده امام علی مرزیار. من طلبه بودم که 74 سال مکتب با طرز حشر مکتبی کهنه ساخته شد و من صنف دوم آمده هم مکتب خواندم. این مکتب 8 سال خوانده تمام کردم. خوانده آمده با هم مکتب سال 1989 آمده کار فعالیت معلومیت سر کردم. تا همین دم همین مکتب کار کرده ایستاده. 2013 هم مکتب سیل آمد است و طبیعی آفت مکتب رو زیر کرد. ما هم مکتب حاضر استفاده برده ایستاده بودیم که من مکتب نو دوباره با طرز حشر سر کردیم. یک ماه زیاد شد که ما همین فعالیت کاری نو مکتب سر کرده ایستادگیم. با طرز حشر خلق و کرد با سرداری عقل ویرکنجان سرداری کرده ایستادیم. مکتب کهنه وای بود. یک صنف مثلا 25 تا خواننده میخواند. از همین مکتبی جای تنگ بودگی 4 تا 5 تا مرتبه 3 تایی میشینند. ما حرکت کردیم که خدا خیر از من مکتب زمانه‌ای کردیم 45 کوادرات یک تا مکتب حرکت کردیم یک صنف 30 تا طلبه خواند. ما حرکت میکنیم که با سال خانه نوبه را استفاده کنیم که بچه‌ها تنتنوار آمده یک کمی سنتر در مکتب خوانند. قید گردید که پس از ساخته شدن مکتب نو مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن تمامی تکنیک و لوازمات خوانش مؤسسه را اهدا خواهد کرد تا جوانان در شرایط خوب تعلیمی علم آموزند و در آینده صاحب کسب و صاحب تخصص شوند و وطن خود را آباد و رشد نمایند. ساکنان این محله ابراز داشتند که برای سزاوار و باشکوه پیشواز گرفتن جشن ملی هر تاجیکستانی را ضرور است که سهم خویش را در آبادانی و شکوفایی سرزمین گذارند. این بود که در نزد مؤسسه تعلیمی نو میدانچه ورزشی معاصر نیز بنیاد خواهد شد. آن از جانب صاحبکار محلی مونیس عبدالله‌زاده در مساحت 30 بر 60 متر ساخته می شود. در اینجا برای دوستداران ورزش میدانچه برای بازی فوتبال و بسکتبال، والیبال و تنیس تشکیل کرده می شود. پس از افتتاح این میدانچه ورزشی جوانان وقتی بیشتری خود را در اینجا گذرانیده بدن خود را آب و تاب داده در آینده ورزشکاران نامی خواهند شد. امید دارند باشندگان دهه. ساکنان دهه روزی آبنوک تلاش دارند که این دو انشاءاتی نقشه‌ای را تا مهلت معین گردیده ساخته مورد بهره برداری قرار دهند و این جشن فرخنده را با دستاوردهای نظررس پیشواز گیرند.
من حقل فرکیجان تیمیروویچ ساکن دهه روزیومنوک جماعت دیوت یاری میباشم. من پیش از همه مینداری خود رو و اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و بعداً به رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق زاده میرسانم که همه وقت با مردم دهه روزیومنوک هستند و با کلی ساکنان دهه روزیومنوک مینداری خود رو میرسانم که با یک شوق زیاد خواستیم یک مکتب زمانوی در دهه روزیومنوک بنیاد نماییم. برای دستگیری مردم دهه روزیومنوک مینداری خود رو میرسانم. بگذار تاجیکستان ما همه وقت تنج و آرام باشد و وقتی ما جوانان و وقتی ما تاجیکستانیان پیشوای معظم ملت همه وقت سایبان باشند. дар партави дастуру ҳидоятҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва зебогиву бунёдкорӣ бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сокинони шаҳру деҳоти панҷакент азму талош доранд. ин аст ки дар ҷамоати деҳоти хурмӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 бинои иловагии таълимӣ бунёд мешавад. он аз 3 ошона ва 21 синфхонаи муосир иборат буда барои зиёд аз 700 нафар талаба пешбинӣ гардидааст. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз рафти сохтмон ва аз навсозии бино дида намуд ва ба масъулин ҷиҳати дар муҳлати муайян гардида бо сифати хуб ва аз рӯи лоиҳаву тарҳи меъмории зебо ба истифода додани он дастур дод. ҳамзамон масъулин ҷиҳати ободу зебо гардонидани саҳни мактаб ва гирду атрофи он кабудизоркунӣ низ муваззаф шуданд. бояд ёдовар шуд ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 наздик 900 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд ва бинобар кам будани ҷойи нишаст барои муҳассилин сохтмони бинои иловагӣ оғоз ёфта буд, вале бо сабабҳои гуногун он ба таъхир гузошта шуд. имрӯзҳо бо маблағгузории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент корҳои сохтмониву аз навсозӣ ва ободонии дабистон бо маром идома дорад. ҳамчунин дар ҳамин рӯз раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода бо фаъолияти маркази технологии маърифатпарвари донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакент, коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ дар шаҳри панҷакент, сардхона барои нигоҳдории меваю сабзавот шинос гардида баҳри беҳдошти кори онҳо ба масъулин дастуру супоришҳо дод. гузориши муиса атамлоева, шоҳусайн солеҳов. дар заминаи фармону супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти истифодаи сарфакоронаи барқ пардохти саривақтии маблағҳои он машварати васеъ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. бо мақсади татбиқи амру фармонҳо, супоришҳо ва нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки санаи 16 декабри соли равон ироа гардид, вобаста ба истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, сари вақт пардохт намудани маблағҳои истифодаи барқ ва ҳамзамон пешгирӣ аз равандҳои номатлуби бо роҳи ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ дар толори хурди кохи фарҳанги шаҳри панҷакент таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳри панҷакент собир сабурзода бо иштироки прокурори шаҳри панҷакент мушовири аддаи дараҷаи 1 искандар раҳматзода муовини сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент усмон умарзода ва роҳбарияту кормандони масъули шабакаҳои барқи шаҳри панҷакент, роҳбарони ташкилоти идораҳо ва дигар масъулин як мулоқот баргузор гардид. дар оғози ин мулоқот муовини якуми раиси шаҳри панҷакент собир сабурзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки мо бояд ҳамаи дастуру супоришҳо, фармонҳо ва хоса нишондодҳои паёми пешвои миллат
президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмонро ки дар ҷараёни ироаи паёми навбатиашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа карданд, дар самти истифодаи мақсадноки барқ, сарфаи нерӯи барқ ва ҳамзамон саривақт пардохт намудани маблағҳои он аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода барем. прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода ба ҳозирин иттилоъ дод ки мақсаду мароми ин машварат пеш аз ҳама муайян кардани вазифаҳои роҳбарони ташкилоту корхонаҳо ва шаҳрвандон дар самти истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, сари вақт кам кардани қарзи маблағҳои нерӯи барқ ва пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ ба шумор меравад. дар ин машварати корӣ сармуҳандиси шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент Шорух Шарифов ба ҳозирин иттилоъ дод ки пас аз ба интишор расидани фармон ва дигар дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон аз тарафи шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хоса прокуратураи шаҳри Панҷакент дар ин самт корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ вусъат дода шуда ҷиҳати истифодаи ғайримақсаднок ва бо роҳҳои ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ тадбирҳои зарурӣ андешида шуд. дар ин мулоқот мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шириншоҳ Нуруллоев иттилоъ дод ки яке аз ҳадафҳои асосӣ ки имрӯз дар назди мо қарор дорад, бо ҳар роҳу восита вокуниш ба афкори бегона ва хабару гузоришҳои ғаразноке ки тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн мешавад ва имрӯз мардуми шарифи Панҷакент, хоса ҷавонон бояд алайҳи терроризм, экстремизм ва дигар амалҳое ки барои рушди ҷомеаи мо, амну суботи мо як нав таҳдид эҷод карданд, бо ҳамаи имкониятҳо муборизаро тақвият бахшем. прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлияи дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода дар ин машварат бори дигар таъкид намуд ки масъалаи истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, пешгирӣ аз истифодаи ғайриқонунӣ ва пардохти маблағҳои истифодаи барқ таҳти назорати бевоситаи прокуратураи шаҳри Панҷакент қарор дорад. дар ин машварат бори дигар роҳбарони ташкилоту идораҳо огоҳ карда шуданд ки онҳо бояд сари вақт маблағҳои истифодаи барқро пардохт намоянд. дар сурати беэътиноӣ ба ин масъала нисбати онҳо чораҳо андешида мешавад. ҳамин тавр дар ин машварат роҳбарон ва дигар масъулин вазифадор шуданд ки дар самти иҷрои тадбирҳое ки аз тарафи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супоришҳо ва нишондодҳои паёми имсолаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо як масъулияти ҷиддӣ муносибат намоянд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Талабшоҳ Тошиф. барномаро идома медиҳем. бо мақсади тарғибу ташвиқи нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, гурӯҳи таблиғотии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар корхонаву муассисаҳо мулоқоту суҳбатҳоро оғоз намуданд. дар коллеҷи тиббӣ ва коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент бо донишҷӯён вохӯрӣ баргузор гардида, дар он муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода иштирок ва суханронӣ намуд. аз ҷумла афзуд ки паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ба Маҷлиси Олии кишвар ҳамчун давоми мантиқии паёмҳои солҳои гузашта қадамҳои навбатии давлат ва ҷомеаро ба сӯи бунёди давлати демократику бунёд ва дунявӣ дар паҳнои амалкардҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ нишон дод.
дар поён бештар вазъи маънавии кишвар мавриди таҳлили амиқи ҳамаҷониба қарор гирифт. аз ҷумла ба муҳимтарин масъала тарбияи насли ҷавонон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. президенти мамлакат дар бораи мақом ва саҳми ҷавонон дар пешрафти имрӯзу ояндаи тоҷикистони азизамон сухан гуфта, оид ба истифодаи имкониятҳои бузурги ин нерӯи тавоно ва ояндасоз дастуру супоришҳо доданд, зеро обрӯи эътибори ҳар як давлатро шаҳрвандони бавру номусаш баланд мебардоранд. ба таъкиди сарвари давлат ҷавонон қишри фаъолтарини ҷомеа, идомадиҳандаи иқдомҳои неки насли калонсолон ва ояндаи давлату миллат мебошанд. бинобар ин дар ҷаҳони ҳасоси имрӯза ҷавонон бояд баҳри ҳифзу истиқлолу озодӣ, сарзамини аҷдодӣ, сулҳу оромӣ, суботу сиёсӣ ҳамеша омода бошанд. худ ва ҳамсолонашонро аз таъсири мафкураи радикаливу ифротӣ ва хурофотпарастӣ эмин нигоҳ доранд, зеро хурофот ҷаҳолат аст ва ҷаҳолат ба ҷомеа бадбахтӣ меоварад. илму донишҳо касбу ҳунарҳои муосирро аз худ намуда дар рушду илму инноватсия ва таҳкими нуфузи байналмилалии давлатамон кӯшиш намоянд. нуфузи давлат аз хулқу одоб, маърифатнокӣ, соҳибкасб ва дорандеш будани онҳо сахт вобастагӣ дорад. аз ин рӯ вазифаи оила, мактаб ва ҷомеа аз он иборат аст ки дар замири ҷавонон ҳиссиёти баланди ватандӯстиро тарбия намуда, бегонапарастӣ ва ифротгароиро аз андешаи онҳо дур кунем. паёми навбатӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабри соли ҷорӣ ба Маҷлиси олии кишвар ироа гардид, дар воқеъ чун санади раҳнамои миллӣ барои сокинони кишвар хидмат мекунад. дар барномаи навбатии телевизионии маърифати ҳуқуқӣ намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳо андешаҳои хешро дар бораи истифодаи нодурусти сомонаҳои иҷтимоӣ, пешгирӣ аз амалҳои номатлуб, масъалаҳои парасторӣ ва фарзандхонӣ, таъмини нафақа, оилаву оиладорӣ, ҷиноятҳои киберӣ баён намуда, кодексу қонунҳои қабулшударо шарҳу тавзеҳ доданд. дар заминаи нақшаи таблиғотии прокуратураи шаҳри Панҷакент дар ҳамбастагӣ бо ширкати Садо ва Симо ҳар моҳ барномаи маърифати ҳуқуқии таҳия манзури бинандагон ва ҳамзамон шунавандагони радиои Панҷакент гардонда мешавад. дар барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ намояндагони прокуратураи шаҳри Панҷакент, суди шаҳри Панҷакент, шӯъбаи минтақавии мубориза алайҳи ҷиноятҳои муташаккилона дар водии Зарафшон, мақомоти васоят ва парасторӣ, агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент ба саволҳои таҳиягарони ин барнома пиромони масъалаҳои кодекси оила, таъини нафақа, фарзандхонӣ ва ҳамзамон дар бораи пешгирӣ аз ҳама гуна амалҳое ки амнияти ҷомеа халал ворид мекунад, андешаву мулоҳизоти хешро баён карданд. яке аз мавзӯъҳои муҳими барномаи маърифати ҳуқуқӣ истифодаи сомонаҳои иҷтимоӣ буд ки иштирокчиён, намояндагони мақомоти дар боло зикршуда аз мардуми шаҳру диҳоти Панҷакент, хоса ҷавонон даъват ба амал оварданд ки дар истифодаи сомонаҳои иҷтимоӣ хеле ҳушёру зерак бошанд. ҳеҷ гоҳ ба афкори душманони давлату миллати Тоҷикистон, онҳое ки моро ба хурофотпарастӣ, ба масъалаҳое ки мардумро барои шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ аз ҷумла терроризм ва экстремизм ҳидоят мекунанд, ҳеҷ гоҳ дода нашаванд ва аз ватани озоду ободи хеш ҳамеша ифтихор намоянд ва дар партави дастуру супоришҳо хоса нишондодҳои паёми навбатии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабр ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа карданд, тамоми ҷаҳду талошҳои хешро равона созанд. дар барномаи навбатии маърифати ҳуқуқӣ таъкид гардид ки боз як иқдоми пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 12
декабри соли равон дар иҷлосаи Созмони Милали Муттаҳид вобаста ба эълон намудани соли 2027 соли байналмилалӣ маърифати ҳуқуқӣ пазируфта шуд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Талабшоҳ Тошев. дар ҷамоати деҳоти сӯҷинаи шаҳри Панҷакент бо волидайне ки пӯйдаконе ки имкониятшон маҳдуд доранд ва бесарпаноҳ мебошанд мулоқот доир гардида ба саволҳои ҳозирин масъулин посух гуфтанд. масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии маъюбон яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, мунтазам ҷиҳати дастгирии ин табақаҳои осебпазири аҳолӣ тадбирҳои судманд ва созанда анҷом дода мешавад. дар толори бинои ҷамоати деҳоти Сӯҷина мулоқоти судманд бо волидайне ки кӯдакони маъюб ва бепарастор доранд гузаронида шуд. дар ин мулоқот қайд гардид ки маҳз бо шарофати сиёсати оқилона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз нафарони дорои маъюбият доштаи кишвар зери ғамхорӣ бевоситаи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор доранд. чунончи сарвари давлат ҳамеша дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ қайд менамоянд, ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла ғамхорӣ дар ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар навбати аввал ятимону маъюбон, шахсони бесаробонмонда, эҳтиёҷмандон ва нафақахӯрону собиқадорон аз ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарини давлат мебошад. ин гуфтаҳоро мудири раёсати агентияи меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакент Нигора Замониён тақвият дода қайд намуд, ки раёсати агентияи меҳнат ва шуғли аҳолӣ ҳамеша омода аст то ин табақаи ҷомеаро дастгирӣ намояд. дар ин мулоқот намояндагони ташкилоти ҷамъиятӣ Нури Умед иштирок ва суханронӣ намуданд. аз ҷумла Саломат Аёзова зимни суханрониҳои худ зикр намуд, ки ҳифзи иҷтимоии маъюбон таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории махсуси давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, ҳамасола дар қонунгузорӣ имтиёзҳои нав ба нав ба ин қишри ҷомеа муқаррар карда мешавад, ки ин ҳама аз иҷтимоӣ будани давлати Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. инчунин ӯ дар идомаи суханронии худ зикр намуд, ки мулоқоти мазкур дар ҳамҷоягӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент баргузор гардида, намояндагони мақомот омоданд то ба суолҳои ҳозирин посух гӯянд. дар мулоқоти мазкур суҳбати озод доир гардида ба суолҳои сокинон ва гурӯҳи осебпазири ҷомеа посухҳои мушаххас дода шуд. қайд гардид, ки масъулин омодаанд то барои ҳалли мушкилоти онҳо ҳама чораҳои заруриро роҳандозӣ намоянд. дар Фарҷон бошад, роҳбари агентияи меҳнат ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент зикр намуд, ки нафароне ки ба ҷои кор эҳтиёҷ доранд метавонанд ба раёсати агентияи меҳнат ва шуғли аҳолӣ муроҷиат намоянд ва агар ки ихтисосе надоранд, дар ин ҷо метавонанд ба курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб бигарданд ва дар оянда тавонанд аҳли оилаи худро саробонӣ намудаву зиндагии осоиштае ба сар баранд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шоҳусайн Солеҳов. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад таваҷҷӯҳ намоед ба муроҷиатномаи шабакаҳои барқи Панҷакент. муроҷиатномаи шабакаҳои барқии шаҳри Панҷакент ба аҳолии шаҳру деҳоти Панҷакент. ба ҳамагон маълум аст, ки ҳамасола дар мавсими тирамоҳу зимистон талабот ба истифодаи нерӯи барқ дар кишвар зиёд мегардад. бо мақсади таъмини аҳолии кишвар, корхонаҳои азими саноатӣ ва ташкилоту муассисаҳо бо нерӯи барқ имрӯзҳо роҳбарияти олии кишвар тамоми тадбирҳои заруриро андешида истоданд ва истеҳсоли ҳар 1 киловатт-соат нерӯи барқ таҳти назорати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. бунёд ва идомаи сохтмонии бузургтарин нерӯгоҳи оби барқӣ, нерӯгоҳи барқии Роғун дар кишвар далели ғамхориҳои роҳбарияти олии кишвар буда, пас аз истифода қарор гирифтани он бо иқтидори лоиҳавии 3600 мегаватт метавон ба истиқлолияти энергетикии кишвар расид. вале мо имрӯзҳо бояд дарк намоем, ки барои ҳар 1 киловатт нерӯи барқи истеҳсолшуда аз нерӯгоҳи барқи тавлидкунандаи кишвар то хонадони мо
چی قدر تدبیرهای تکنیکی و خراجاتهای تکنولوژی پیش می آیند و برای فروزان شدن یک فروزانک در خاندان ما زیاد از 100 نفر کارمندان گوناگون تکنیکی زحمت شبانه روزی میکشند. زیرا کشیدن خطهای برقی بلند شدت، ساختمان زیر ایستگاه‌های برقی شدتناکیشان گوناگون و نصب نقطه‌های ترانسفورماتوری باعث خراجات‌های زیاد می‌گردند تا استعمال کننده تواند از این نعمت بی‌بها استفاده نماید. نیروی برق این یک واسطه مهم میباشد که استفاده آن از هر یک ساکن شرفمند کشور درک بلندی مسئولیت و مدنیت بلندی استفاده بری را طلب می نماید. با مقصد نگهداری این نعمت بی‌بها ما را ضرور است که در استفاده آن با استفاده از تجهیزات کم مصرف برقی صرفه‌کار باشیم، زیرا در عرفیت اسراف حرام است میگویند. علاوه بر این مبلغ برقی استعمالی را سری وقت پرداخت نموده با این راه به غنیسازی بودجه دولت سهم گذار باشیم. متاسفانه تحلیل ها نشان می‌دهد که برخی از شهروندان به قدر این همه غمخواری ها نمی رسند و دست به استفاده غیر مقصدناک زده با این راه هم به بودجه عائله خود و هم به بودجه دولت ضرری جدی می رسانند. به مقصد استفاده چراغک‌های روشندهنده در کوچه و خیابان‌ها، خانه و کارخانه، استفاده تجهیزات‌های غیر استانداردی، گرمی‌دهنده و خوراکپزی و از همه مهم دست زدن به دزدی برق از طرف برخی از ساکنان باعث تلفات تکنیکی و تجارتی گردیده ضرری جدی به بودجه دولت می‌گردند. هرچند در سمت پیشگیری از چنین قانونشکنی‌ها در قانون‌های عملکننده کشور تغییرات و علاوه‌ها وارد گردیده باشد هم متاسفانه این عمل از طرف شهروندان نادیده گرفته می شود که عاقبت‌های خوب ندارد. ما را ضرور است که با استفاده از خرد ازلی اجدادان خویش بهر صرفه‌جویی نیروی برق و دست نزدن به دزدی برق اندیشه نماییم. ما به مردم شریف شهر و دهاتی پنجکند مراجعت نموده خواهان آن هستیم که از تجهیزات کم مصرفی برقی مقصدناک استفاده نمایند. دست به طلب و تاراج این نعمت بی‌بها نزنند. چراغک‌های روشندهنده را در کوچه و خیابان‌ها و منزل‌های استقامتی به مقصد استفاده نبرند. با مقصد رعایت قاعده‌های تکنیکی بی‌خطری و پیشگیری از همه گونه حادثه‌های ناخوش خودسرانه با کشیدن خطهای برقی و وصل و نصب تجهیزات‌های برقی دست نزنند. در دوره کمچینی نیروی برق از استفاده همه گونه لوحه‌های رکلاموی کارخانه و مؤسسه خود خودداری نمایند. مبلغ برق استعمال نموده خود را سری وقت پرداخت نمایند. همدیران گرامی، ما در لحظه های به مردم شریف شهر و دهاتی پنجکند مراجعت می نماییم که آن روز دور نیست این همه مشکلاتی جای داشته در سمت تأمینات برق تحت سیاست خردمندانه رهبری عالی کشور حل خود را می‌یابد و ما و شما را روزهای نیک در پیش انتظارند. مأموریت شبکه‌های برقی شهر پنجکند. تماشاچیان عزیز، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان می‌رسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.